Lakhain ko raisi Borjan MSC constituency angkang mum arong mukhim arong hansi arong lapen lakhijan malom kidamtang arung ni pioneer cap ani gangsam porphai trokra chiti mapor malom men tomon arve ahir ketan ragajok ki ongdunga hempen danglo dewa arong lapen thengpi thengprang na hokdunanglo Lason si bangso tomon arve ke theki phodun jangsemet lake mum arong habar santiram ingtiarong horen teronarong harlongbi ingtiarong ranjit tokbiarong bapuram ingleng arong pendanglo kaddo kabe rongner kep araratum bangso tomon arve ke theki jabalong kisum phodunanglo tomon ke the akele kilit parpik pena jok ki ongdung ahema bangki mongve ke thelong hingnu dunanget Halapu mum arong habarason tak taksi mukhim rong piarong along setami ki ongdung arara tuma hema bangki tomon japon et khangjanglo lapen hanse arong along setami don pli pho atuma bangki a hemarit na hokduna sonsi robelson rong pi kachutiki adebak setami rong inkoira ke thom soseke na hokduna lo Me earning some 644 tomon arwi bang matum sana tomon tum Kuson akor Korea ni pini la niling dian bang la robor hibeng pon dag de da. Rong kan bak. Ni rong Korea thom ni ke hinu dulu. Oke non nang li kopi lo de kipu bang. Jadi bang none pini sarkar pini pena kerap ason du pute kerabi pansi in thale. Lasenili tumaki sunga phutha KAAC kachari pon CM Dr Tuliram Ronghang lapen KAAC chairman Longki timunga tuma hinpen nili tuma phan prab jinpen ke do ke thakja phan ke rap kapali japhan kisum ke phovek arara tumpen kachuningri padopon Lili kene ni ini ka ho ko mat titiar tong the Pota juga tiktok ketiki, hong hap ke hong ru, masih jatah. dar rela Oke nanti tuh main pen lah. Kita gedeng nampan pila cuni di kantung deh. hem lang pi je cho Babjen pe. probin ben Emergency, penol mat nang lete, mungkin kita. kang lu du tai de lege Bokajan penananterang karbieng longloi